Okay, mga kabugtuan, adi kami ha. Ano hindi sa lugar? Barangay Kantumuha. Wow. Dito na ang mga magusay, ang mga young people. Hello. Alright. So, nagsisit up kami. Ito na amon trompa. Siguro, mayroon tayong masasaksakan mas maganda. Oh, sige. Doon kay Ate Mercy, malayo. Subukan natin dito. Sige. Okay. Di ang Ginoong Jesucristo lamang nga again rise nga cross amo ato nagpasaylo haniya mga kasalanan. Yan na pinagan iya dugo hiya sumakob makausala ngadto habaraan nga lugar kahuman makaamkon hinwaray katapusan nga pagtubos para haaton sanglit waray naton baraydan han kasalanan. Ang kasalanan naton ingin tubos ginbayaran na hinsakto hin impas han Ginoong Jesucristo dito ha cross ha Kalbaryo. Nanasugad ang Biblia ha Episo 2:8 kay pinagi ang grasya na luwas kamo. Pinagi ha pagtuong ang diri tikang ha mga kalugaringon ini inhatag han Dios. Now ani kaduha ang pagbuhat hin maupay indiri makapagtaluwas haimo. Ang kaluwasan diri pinagihan mga binuhatan bangin mayada tawo nga magparayaw. Ang Dios nagtataluwas sa aton nga nagtawag ha aton himbaraan nga pagkatawag diri sumala han aton mga binuhatan kundi sumala haniya katuyuanan ngan grasya nga ginhatag ha aton dida kan Kristo Jesus sano pa magtikang an kalibutan. Nga nasugad ang Biblia ang pulong ang Dios na saring sugad hanay surat na waray matadong, waray bisan mausa. Kay an nga tanan nagpakasala ngan waray makaabot hanimaya han Dios. An sala amo ang problema. Ngan bisan an pagin membro han simbahan. Hindi rin makakapagkuha hiton sala. Nagsaring mismo Jesucristo matuod na sila ko iyo. Kung diri ano sa katawig anak na liwat diri hiya makita han ginadian han Dios. So ganan saring ang Biblia busa kami makapagsaringan ang tao gin pakamatadong pinagihan pagtuo ngan diri han pagbuhat han mga balaod. Kay Episo 2:8 nasugad liwat kay ang tungod han grasya naluwas kamo pinagihan pagtuo ngan diri tika nga niyo mga kalugaringon ini regalo han Dios. So ang kaluwasan o nga tanan ang kinabuhi nga waray katapusan regalo nga waray bayad. Ikaduha ang pagbuhat hin maupay diri makataluwas sa imo. Ang ani katulo ang kaluwasan diri mo ini pwede igpasipara. Nasa ring ang Biblia nga yana nga adlaw ang kaluwasan. Yana nga nakabatika ang pulong ang Dios. Amo ini ang adlaw ang pagdesisyon ang pag-ino-ino. Yana nga adlaw amo ini ang Dios nangungusap nga nakikiyakan ha atong kasing-kasing kung ikaw magbasol, kung ikaw magtuo, nga ikaw magtangdo ha Ginoo, pasasayloon ka. Pero kung diri ka magbasol nga diri ka magtuo, diri niya tatagan hin kapasayluan. Ang Biblia nasaring ang sugad nga igintagna ha katawuhan nga mamatay makausala nga nan masunod dinhi ang paghukom. Diri ka sigurado kung pira nala nga panahon ang nahisasalin na nimo kinabuhi. Sumalahan siring ni Pastor Noel nga halimbawa 70 anyos animo edad. Pero mga kabugtuan diri ka na mga kasigurado may adahin mga pitula katuig nga namamatay. May adahin 17 la katuig na patay. May adahin 37 katuig na mamatay. Waray pinipilihan kamatayan. Orog nga may ada naton pandemic. Pero mga kabugtuan an aton dapat kahadlokan diri ang kamatayon kay amo ito nit maabot hit katanan yung mga tao. Pero ang kahadlokan naton kahumanan kamatayon sigurado ka na ba kung makain na nimo kalag. Ang kasiguraduhan ang kaluwasan na ginahatag ang Diyos, pinaagihan paghatag niya aton, hin pagpili nga tuuhan naton, aniya ginbuhat nga kaluwasan. Nasugan ang Biblia, James 4:14 or Jacobo 4:14. Nasugan din nila kay diri kasigurado kung pira ang panahon na nasasalin kay sugat nga diri kamaharam han kabubuwason kay animo kinabuhi sugad la ito nin alisngaw nga nakikita hin pira kadali ngan tigda nga nawawala
Unina nakita ka kang pulano. Unina nakita ka nga waray nahiya. Unina masabot ka nala nga waray na aton imo sangkay. Waray na imo koroblan. Hindi kita maarang kung saan kita kukuhaon ang Diyos. Sanglit samtang buhi pa kita, gintatakan kita. Hinchansa ang Diyos sa magbasol. Ngan mangino-ino na magtalikod ang aton mga kasalanan. Adi pa ni kaupat, diri mo matataluwasan imo kalugaringon. May ada mga tao nga nag-i-stricto hay mga kalugaringon. May ada mga tao nag-i-stricto hay iba. May ada mga tao nga i-stricto hiton iya mga surundon. Pero waray tao nga makakapagtaluwasan niya kalugaringon. Nasa nga Biblia, hibaroing ang tao diri ginpakamatadong pinaagihan pagbuhat han balaod. Nga nasa ring liwat, nga tanan kita sugad hin mahugaw nga butang. Nga tanan nga aton katadungan sugad hin mahugaw nga dugnit. Sumala Isaias 64 versikulo 6. Saglit, kailangan mahinumduman naton ang kinabuhi nga waray katapusan, regalo nga waray bayad. Kadunga, ang pagbuhatin mo upay diri makakapagtalwas sa imo. Ikatulo, diri mo ini pwede igpasipara. Ayaw ini igpabuwas. Ayaw ini igpasunod nga simana o sunod nga bulan. Yana nga takna samtang nakabati ka ang pulong ng Diyos karawata ang Ginoong Hesukristo nga imo magtaralwas. Nga ni kaupat diri nimo matatalwas ani mo kalugaringon. Nga ni kalima, ang kaluwasan libre para han nga tanan. Nasa nga Biblia kay bisan hino. Inuulit ko, ginabalik-balik ko bisan hino. Ang Dios wala ginpipili nga riko nga tao para iya pasayloon nga dadon halangit. Ang Dios wala ginpipili nga pobre nga tao para iya pasayloon nga dadon halangit. Ang Dios wala pagpipili han aton estado. Ang Diyos waray pagpipilihan aton mga naabot. Ang Diyos waray pagpipilihan aton mga natimos. Ang Diyos diri nagpipili haton kahatason han tawo, haton pangidaron han tawo. Bisan hino ang magtawag ang ngaran han Ginoo, maluluwas siya. Nga nasa iliwat ang Biblia, Kristo Jesus kinani kalibutan para pagtalwas han mga magpakasasala. Kung ikaw masiring nga diri ako makasasala, nagkakamali ka, nagsasala ka. Kaya nasa ang Biblia, waray matadong, waray bisan usa. Nga ang Ginoong Hesukristo, magtatalwa siya han mga magpakasala. Nga sumala, gihapon, ha 1 Pedro 3:18, nasa ang Ginoo, kay Kristo naman, ha makausala, nagantos, para han mga sala, han matadong, para han diri matadong, agod adon kita niya balik ha Diyos. So ang Ginoo Hesukristo ang magdadara aton pabalik ngadto ha Dios. Nanihatag ko ni kaunom, kundi diri ka pa matalwas. Kun diri ka pa matalwas. Siring ang Biblia nga an aso han ira kasakit nati paigbaw ha kadayunan ngan kadayunan ngan waray nira pahuway adlaw ngan gabi. Kun diri ka matalwas, aadto ka halinaw nga kalayo nga naglalagay na sopre nga waray katapusan nga naglalaga adlaw nga gabi. Kay nasa ang Biblia solan sala amoan kamatayon. Ini nga kamatayon mamaorogla hinlawasnon nga kamatay. Dayon ini nga pagkasunog. Nasa ang Biblia kundi an mahadlukon ngan diri natuod ngan an mangilad ngan an parupan matay ngan an makihilawason ngan an mga diwatahan ngan an mga makidiyos-diyos ngan nga tanan nga mga buhaon makakaangkon hira didto han linaw nga naglalagay kalayo nga nasupre nga amo an ikaduha nga kamatayon. Mga kabugtuan, paano ako matatalwas? Masaring ka, paano ako maluluwas? Kay makasala man ako. Ang Biblia nagtatawag, hinpagbasol, ngadto ha Diyos. Ang Biblia nagtatawag, hinpagbago, ngadto ha Diyos. Pagbago ang kasing-kasing nga mahihimo, haimo nga bumirik ngadto ha Diyos. Ngan bayanan nimo klase nga pagkinabuhiya na, karawata ang kamatuoran ng Biblia, nga ikaw guilty ngan makasasala ay atubangan, ngan diri mo kaya talwason, animo kaluguringon, tikang hansirot han impyerno nga igo laha imo tungod han imo mga sala. Igo laha akon tungod han akon mga sala. Nga ang Biblia nagtatawag ha aton nga magtuo ngadto han Ginoong Hesukristo. Ang pagtuo amo ang bugo sa pagsarig kan Hesukristo nga amo la ang paagi han pagpara han imo mga sala, nga ang pagtalwas han imo kalagti kang hansirot han impyerno.
Nasa ring ang Biblia, magtuo ka ha Ginoong Jesucristo nga ikaw maluluwas. Kung imo kakarawaton ni Jesucristo, imo kasing-kasing pinaagi han pagsarig nga iya nga talwason nimo kalag, mahihimo ka nga anak han Dios bisan na ira nga nagkarawat han iya ngaran. Ang Dios nagsaad nga iya tatalwason kung magsarig ka kan Jesucristo nga imo magtaralwas. E naso yung nila Roma 10:9, kung magtugan ka ha imo baba nga Ginoong Hesus, nga magtuha imo kasing-kasing ang Dios nagbanaw ha iya, di ka nga mga patay, ikaw maluluwas. Mga kabugtuan, nanginginyo po kay imo, nanginginyo po kay iyo haton nga tanan nga mga nabati. Ayaw pagpasipara han pulong ang Dios. Ayaw pagtamaya ang pagwali han pulong han Dios. Ayaw pagtamaya ang regalo nga hatag han Dios. Kay kada usa nga tawo nga ginanak din sa kalibutan, ginandaman ang Dios hen regalo. Ganiton nga regalo nakangaran ha imo, naka-address sa imo, nakatitulo nga da imo, nga niton marka para imo, waray iba nga mag-aabri ito nga kaluwasan, kundi ikaw lamang, nga kundi rin mo iton abrihan, diri mo karawaton, diri iton maabrihan. Kay ang kaluwasan kakada tagsa nga tawo, ang kaluwasan iginhimo ang Dios nga da kada usa nga tawo ang kinahanglanon la niya pagbuhaton. Number 1, amoin magbasol haniya mga kasalanan, ngan magkarawat nga diri niya kaya talwason niya kaluguringon, ngan kumulaw tumuod magtuo magsarig kan Ginoong Jesucristo nga dito a cross sa Kalbaryo hiya namatay para hanaya mga sala. Mga kasangkayan, mga kabugtuan, dili kami hinakukonbinser nga magpamembro kamo higbaptis. Di kami nakukonbinser magpamembro kamo himbisan ano nga relihiyon. Ang relihiyon diri makapagtalwas sa aton. Ang grupo di makapagtalwas sa aton. Ang mga organisasyon diri makapagtalwas sa aton. Aton mga ginbubuhat nga pangrelihiyon diri makapagtalwas sa aton. Ang ginbuhat ni Kristo Jesus dito a cross, amula adton sakto nga magtatalwas, magbabayad nga nagtubos hanaton nga tanan mga kasalanan. Sanglit sugadahan iginiimbitar ang Ginoong Jesucristo. Nasugad iya Revelation 3 verse 20. Kita ako nagtutuktok dida portahan, ngan kun may ada tao nga makabati nga nabrihan ang portahan, ako masulod ha iya, ngan hiya makaon upod ha akon, ngan hiya upod nakon. Kaya ang Ginoong Jesucristo nagtutuktok yan ang kulop ha imo kasing-kasing, ngan kun mabati an iya gipagtawag ha imo, karawat hiya ha imo kasing-kasing. Nga magampo ka hinsugan niya pagampo, Ginoong Hesus, pasaylon mo ako na akon mga sala, kinakarawat ko ikaw nga ikaw ang magtaralwas. Iginray sa nga cross pagtubos sa nakon mga kasalanan. Nagbabasol ako na akon mga kasalanan nga nako nasarig ha imo, talwason mo ako, tagan mo ako Ginoo, kinabuhi nga waray katapusan. Amen. Kusuga dito na nimo pagampo, sangkay, bugto. Ikaw, intatagan ng Diyos, libre nga kinabuhi nga waray katapusan. Damo nga salamat.